Pardon. Ini 37 Sumitpur District Karbi Student Association Foundation Day kam felicitation program dong sitong dun da Biswanath District Karbi Biswanath District DC sir aben ke sini da program kasulai bom presiden aben ke na tum binila tanga sitong nung kado ito chini lo isi Karbi akhe kisum hektik isi apor hosi SDKSA mate Sunitpur District Karbi Student Association laswa song amhan ke thek elia pur ki mo bange laan na tumhan nang than thek jata hai athema meli laso asong long pini laso me long nang chitong dum ko wan ne kai lo ben na tum nang chitong dum si laso me mane kapila mesiam apo na tum ka do he ka choro lo la ben nang chitong ta tum jo ka do ve aki hai dum hana choro lo asi kapre kalam ke ningge jelo ado kapre kaningi tumbulan atum paningi sunan ni ripen gelan si kaningi ington go karo alang le abarim secretary mate non itum alaw na dudun kong alang le ke thajar iglo aki hai sar mongol be alang le phant ta me ni itum puthot hongjai long apor bipon ji alang le phant ta me dimension ala me than ko puthlang tum phant ta me jong hong lo Pini All Assam Karbi Student Association Biswanath District ahin pin kini pon amhan ke thek SDKSA amhan ke thek lapen pini kan sat langki undun mesen ben ki undun abang kubang pi lapen pini me je tong lo me lapen pini la so me lo ngate tong dun hilobing pen kutame alang le litung kacheng hom